feedback ng parts. Check. 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 May kumingi sa kanila para sa Check. Siklota po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakaluluwang pong mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ng pombi. Lalapit kami kaya kakaniting masipita pamangailangan mi, aduan mi kaya kaing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate ng karing dakala tao. Aduan mingeni kaya kaing baligdan mo kaming mitmong lugod, at yetsyat may kaya kaming makawulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong may tutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili raw, king pamaglingap karing masakit. Mula pabrean miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana pauliling masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel,
San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Virgen de Lourdes. Lukluk tamo po. Iyabe tala po king kakatang panalangin kaniting misa, ing kapasalamatan na yampang di, Roger Seo and family, Remio Mercado and family, Chito Carewan and family, Marwan and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Mr. and Mrs. Danilo Alalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Jesus Jr. and Nymphna Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Pasig and Jochi family, Nitina Yalong, Ravina Pring, Aurora Coral, Cheryl Romero, Intes Rivera and family, Lily Ungkad, Ocampo family, Pascual family, Ramirez family, Farah and Mati Florin, Corazon Dumandan, Lisa Cruz and family, Lita Buan and family, Lourdes Carmona. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan ni Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Nelly Pura, Raquel Yumul. Makanyan mo na ba ni Abetala king panalangin tamo ding special intention ni Janet Terrado, Arnel Terrado, Archinel Terrado, Ino Soriano, para king payapang eleksyon, ayampang ng Bea Mico Limit ko, Josephine Angeles, Dr. Vic Rivera, Rudolph Joan Lapena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Para ka rin kapatid tamong mayang ubye, manalangin tamo para kingalangang kapayapan ni Ronel Sampuela, Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel Anfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlindo Juan, Emilardo Yalong, para king death anniversary ng Juanito Lacaba, Yolanda Lacaba, Jesusa de Vera, Luz Spring, Cristina Sampang, Marinica Ibay, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasensya Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Primo Galang, Alejandra Galang, Fernando Galang, Frederick Galang, Crescencia Manalang, Ernesto Gintu, Ashley Rivera, Chucky Garcia, Arnel Garcia, Romeo and Virginia Ocampo, Mary Joy Ocampo, Juanita Centeno, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
sambutan ko, Alleluia. Kinukayakit kaya italasaot ko, kalaban sambutan ko, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. Kapasalamat, tuloy pinagdagan ko po, ikaw magligtas ka po, Alleluia. Kapasalamat, tuloy pinagdagan ko po, ikaw magligtas ka po, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Sinubli ang bebye, Alleluia. Alle, Alleluia, Alleluia. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kay kaan timorin, Kapatid sa jata laking saguling katahimikan din kay katang sarili, kapamilatan ning pamanyisis tamo ka rin kay katang kakulangan, at pamanyawad kapatawaran, king mapamakalulong iba. Iyagkas tang miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kay kay kapatad, imikasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ampong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Cristo
Manalangin tamo. O malugod ming Diyos at ipa, pepaintulot mong atakman miya, ing degulaning ke kang lingap, king pamamyemo ke kami, kang Yesus, anting mayap ming pastul. Balo na kami, at atsuke king puso na. Kapilan man sana parati keng malapit kayo, ban akilala miya naman, damdamaning siwala na, at tuki kayang alang pamag-alinlangan. Kalupaning lugod na, ing masabal mi maglapo sana karing taong binili mo, king dalan ning biyemi. Iriyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king dapat daring apostol. Sinulong lang niglakad di Pablo at Bernabe, manibat Perge, at miras la Antioquia, Pisidia, king Aldoning Sabat, nintala king sinagoga, at tinagon king Pamanyamba. Kalakora king pulong ding tao, dakalaring taong pinuki kari Pablo at Bernabe, at antimurin ding dakalapagano, ameng akomberti king Judaismo. Migsalita la karela ring apostol, at penaralan da lang manatiling miyabiyebe king grasya ning Diyos. Itang tinuking Aldoning Sabat, alos ding sablang tao karin Antioquia, dinatangla ban makirandam king amano ning Ginoo. Ding Hudyo, panakit da karing dakalataw, Tibliano ring maragula pangalalo. Inya may magsalitala kontra king sasabihan ng Pablo at piglibak depa. Dapot lalo lang may sikanalub, migsalita ri Pablo ampon ni Bernabe at ngara. Kailangan ning kaya kayo munang ipanaral ling amano ning Diyos. Dapat ang tining sikwilyo at eyo bibilang mga intulid king bialanganga, ingke kayong sarili. Inyaakit yu, lakwanda kayo at karing pagano kay munta. Ulinging kautusan abinyening ginuke kami, antiya kanini. Binilira kong maging sulu karing pagano, ban maging dalan ning pangakabus para king mabilugayato. Inyang dimdamday tiring pagano, metulalat te pasalamat king Ginoo, alang-alang king kayang amano, at ding sablang may pili para king bialanganga, meging tarasal pantayala. Ing amano ning Ginoo, mikalat king kabilugan na lugar na ito, dapat ding Hudyo setsutan doring mapilan karing mga kwaltang babaeng ating lub king Diyos, at ding lalaking kikilalanan da king syudad. Inablokan dong lumupig kari Pablo at Bernabe, at tinabirala king karelang distrito. Inyari Pablo at Bernabe, pigpagday nga likabuk karing Bitisda, anting tutul laban karela, at saka nala sinulong papunta Iconio. Dingalagad naman karin Antioquia, ni kapnuan laking tula at king banalay espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamuin malena, tupananing kawanan. Itamuin malena, tupananing
dalitanan may Ginoo o meto yato, kimip nung tula sambanyo, lumapit ko kaya kambening masayang dalit. Ikamuhin kalena, tumananin ka na. Ikamuhin kalena, tumananin Kilalanan nyo kinging Ginoo yang Diyos, yang linalang kay katamo at bandi na katamo, itamoing balayana at tupang papastulano. Ikamuhin kalena, tumananin ka na. Ikamuhin kalena, tumananin kawana. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan ning lugod na, at tapatya kapilan man. Ikamuhin kalena, tumananin kawana. Ikamuhin kalena, tumananin kawana. Ikamuhin kalena, tumananin kawana. Ikamuhin kalena, tumananin kawana. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit koren totong dakalataw, eno abilang ning ninuman king karakaldo. Iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadlo arapan ding trono at king kordero. Makaimalan lang makaba at maputi, atin lang tatalanan palaspas ing balang metong. Deti nga nakanako ning metong nga makatwa, ilaring migtagumpe king maragula pa maglupig. Pinipira at pepal toputi ing karelang imalan. King kapamilatanan ning daya ning kordero. Iti ay sangkan nung bakit at iluking arapan ning trono ning Diyos. At susuyo lakeyo aldot bengi king templo no. At ing makaluklok king trono, yaing matnube karelo. Ela domanop ni kumawa kapilanman. Ela mibilad king pali ni ngaldo, o mga paltos king isano mang pali. Uling ing kordero ay at sulibutad ning trono, yaing maging pastuldo. At idala na lo karing sibol ning danom, ababyebye. At ing luwa karing mataro, pulisan ng lubos ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Ako'y maya papastol nga naning Ginoo.
Balo ko ring tupa ko, at dingka ko, balo rako. Aleluya, aleluya. Ingino manatili kaya kayo, At keko ang timurin, pamamasa aking may pabalita, agpangkang saluan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, ding kakong tupa, makiramdam la king siwala ko, at akikilala ko la, at tutukila ka na ako. Dirinan ko ang biye alanganga, at kapilan man, ela mipahamak. Alang makasamsam kareti ka na ako, ingib pa ko, aminye kareti ka na ako, may gitya karing sabla, at alang makasamsam kareti kang ibpa ko. Ako at ingib pa, metong kami mo. Iting mayep ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak kaya kayungan po, Maya payabak po. banwa-banwa, ing kapata Domingo na ning pangasubling mebye, tungkol yaking mayap apastol. Awsan tayang ing Domingo nga iti, Good Shepherd Sunday, Domingo na ning mayap apastol. O ba't awsan tayang mayap apastol, Jesus? Anya nga tsukop po seminaryo, makayasain ko manibat, akalingwang ko na. Kay ordin ko, kay bat nanita, manibat 1998 hanggang 2007. Makayasain ko ka rin. Ating kaming, imetong nga pari, kaya kami may nyeseyang tupa. May gumpisa lang adwang Paris. Kay ba't may nganak nung may nganak. May nalakad diyang baled, pero magtaton lakarid, nen mong bengi. Kabang tuturo ko, lumabas laking koridor. At kay ba't nanita, lakwan ding dinatda, bilog-bilog. Asnong kabaling. Kasi mas kinuka rin mimila, ang popang magkeral. Minsan palwal ko para maugto. Ikit ko la makasalabat la kitang pasilyumi. Kasi makasaray tang malating screen pasbul. Nung itulak niya mo, ibuklat niya, o nang ikit deng makasara. At tsula ka rin. Hanggang eke biklat, elalinabas. Mas kinuka rin mga nakla. E po, alala talagang pilugalan, mo muli ketang baleda para mga nak. Ali, nung ketang sulok disnane, karin niya mga nak. So, deng tu pangareni, malagwa lang sesen. Pero, alala naman disiplina, minsan na summer, may nanaman ko ketang garden, kahit la golden box.
penyali ko pa mo. Metong konggat panapon kukulkulan. Ban kanita mo, isipan kong maging bakod la, potang dagol la. Kagising ko nga, bakalanalo. Ngit-ngat dongan. Mas kinano kananda. So, marinat lang lipo-lipo, mayan lang pakanan. Pero mulalal, tuki-tuki lamo. Asnong kalagwang sesen. So, obat maya papastol ing awos king Ginong Yesu Kristo. Nung dening tu pangareni, malagwa lang sesen. Actually, pwede mong paboren. Naning pangamayap ng pastol ng Gintamong Yesu Kristo. Ang giyanging grade 6, pastolanala, deng tupa. Obat mayayaos lang, mayayaos siyang maya papastol, it does not take much to be a shepherd. Lawen tayong background na. Yung background na ning maya papastol, may yakit siya king libro na ning propeta Ezekiel, chapter 34. At karin, mayayaos lang pastol deng patriarka di Abraham, i Moises, mayayaw siya naman pastol iaring David. At deng niyayaliwang ari, menong kulan king Israel, pati na rin aliwang menong kulan, awsan dalang pastol. Dapot, inggewado, at oyni, tikwil no ning Diyos. Detang pastol, alalang pakyalam, kareng tupa. Betang pastul pegsamantalan dalamu reng taong sukat dang sesen. Tikwil noning Dios detang pastul sinese kareng mayna kareng masakit ang papakaretang magkulang kinalat dala kamatutwanan ding pastol. Mga intuliran ding mumuna ng pastol ning bansang Israel lamayap. May ngailangan niyang mayap a pastol ing bansang Israel. Anyapin penga ako na ni nga pong ginukarela king ilakona laring mayap a pastol. Detang menyese, detang pegsamantala naman damo at penakawanan deng papastulan da. At pengako na ning Diyos king bansang Israel, king tipuna na lareng tupa, no? Panimuna na lo, pakana na lo, di na nong biye, masalese, at masagana. Nga na pa ning propeta Ezekiel, and you, my sheep, are the sheep of my flock, and I am your God. Ikayu reng tupaku, ako ing pastulyu, ako ing Diyosyu. Lungobiya ing ginutamong Yesu Kristo. Ing pengako na ning Diyos, maging pastul ning bansang Israel. Ing pengako na ning Diyos, alilanno deng matsura at marok apastol. At oyni ing katangiya na anting pastol. Dening katangiya na ireni, ilaring munye kayo o babye kayo, kayapan, maging mayap yang pastol, uli dareting at lung babanggitan na ning binasata mong ebanghelyo. Kilala ko lo at kilala dako deng pastol. Pwede nang sabihan, ing relasyon na ning pastol, ang papareng papastulan, ali pamanyakop. Nune relasyon yang ating intimacy. Kilala ko lo, kilala dako.
balo no lagyo. Pagumasdan no ugali den kayang papastulan. Balo na la pamangailangan. Malagwa mo lang kilalanan deng papastulan mo eh. Malagwa mo ito hanggang deng sese mong pusa o kaya aso o kaya babi o kaya manok. Balo mo lang nung ninuretang maskulado paparetang dalupan mong dalupan. Pero ing paboren na ning pastul kilala de deng papastulano aliwayang level ito. Makipanteyo kareng papastulano. Pabustan ng ing kayang sikanan, pangabalanan, panamdaman, babalo da ring kayang papastulan. Mikakarelasyon lo. Ilaning pastul at papastulan. Iyaning mumuna ng kalidad ning maya papastul. Ating ginutamong Yesu Kristo, aldoldo nong pekyabayan den kayang alagad. Pepaboren ng nung nang panamdaman na, nung nang kakanan na, ikit da at aranasan ding kayang alagad. Ing kakaduang katangian ning maya papastul, makiramdam la king siwala ko at tutukila kanako. Balo de, wah, deng tu pamikanita king seminaryo, istong piswitan mo la, at piswitan o nitang makibanding pari kaya kami tutukila. Balo de kasing boses de. Ang yan naman deng aso, gustong piswitan mo la, balo deng boses de, ning mikabandi. So, belwan familiarity king boses do. Boses no. Ning pastul. And it takes time para akilala me ing boses no. Itang time ito, kayabe no ring tupa na. Kayabe no ning ginutamong Yesu Kristo deng alagad na. It takes time. Time, ila-ila mo. Nganapin po nitang librong ng Saint-Exupéry, Little Prince. It is the time you spent for your rose that makes your rose important. Itang time ito, kikilala me boses. Itang boses sa ito, uling kilala dereng tupo, at inyang kredibilidad, itang boses sa ito, anyapin tutukyan de, pamintuan de, yamay nge, a boses. Nung neto tuyang boses, patsetim damde, balo dareng tupa no, para keng ikakayap do, ikanawa do, ing yuyutus no, ning karelang pastul amayap, anya tutukyan de. Anya tutukyan de. Baludo, para keng sarili na ing sasabyan na nune para kareng tupa na. At o ini palagay ko yung pekamaulaga. Balo na ng ginutamong Yesu Kristo, deng talatukin na, deng tupa na, binyen na laning iba kayo. Pagkatiwala no ning iba kayo. At ing maya papastul, responsabli yang todo-todo. At sasabihan na, ni metong man karening penibalan at binye, ning iba ka na ako, mawala. Alang makasamsam karening binye na ning iba ka na ako. Kasi po kanito, reng pastul, si marunlo. Samsaman lo, manako lang pastul o tupa, kareng aliwang flax, kareng aliwang mikibandi o manese tupa. Hanya, ni metong man, lami pahamak, alang mawala, binyeno ning iba,
possessive biyo ing maya papastol. Pero libutan na nitang possessiveness na nga ito, poprotection na nalo, den kayang tupo. Kanakula ready. Very reassuring iyo, ing amano na ning ginutang Yesu Kristo, anting maya papastol. They belong to me. Kakula rin at sesen kulo. Ing panahon ning pangasubling mebye, ing peka grasya na biklat ning pangasubli ng mebye ning ginutama Yesu Kristo, ing posibilidad at katutuan pwede tamong miras king biye alanganga. At ing maya papastul, tatayra na katamo king biye alanganga. Ing met nga pastul, maya piyamo nung atayid na ka king biye masagana, king biye alanganga. Nung ing met nga pastul, idalan na kaking dalumdum, eya mayap apastul ito. O yan ing bibigyan ng grasya ning pangasubling mebye. Bukas magboto aldo ning election. Magboto tamong mamastul king balenta mo, king bansa tamo. Mekad pwede tayang gamitan ing sasabihanan ng Ebanghelyo, ban makapagdesisyon, manaliwata naman po, karengaliwa. Mga dita mo, bayo kayo magboto, king ustuya sana, ing boboto yu. Ing pamantaya na ning maya papastul, yung pwede tamong gamitan, king kaya katamong pamagdesisyon, king election. Mumuntaya ka ring mangailangan, anting maya papastol, lilingapan oretang mawawala. Malinis siya pamanungkulan, aliya marinat, kaya manako. Ine kaya pisaling Pilipinas. O idala na katamo king masagan ng kabiyayan at ali na katamo panakawanan. Eko inimbento rin eh. At sula keng ebanghelyo rin eh. E kaya mo asulat po, itang tauli, alang makasamsam proteksyonan ko ring Pilipino. Ilang suyuan ko. Pamantayan ning pamagboto, king kaya katamong pastul bukas. Ing iboto tamo po sana, yapin itang tutuna katamong panimunan, papunta king masalese pamibiyebye. At pangadiyo, that the best woman wins. Talakad kayo po. Ipasig tayong kay katang kasalpantayanan, itamungan, sa Sasalpantaya po king Diyos, panglubos mayupaya, di na lang kimbanwang ponyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos, panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiempon me nga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, ing kordero ning Dios, at ing pastul tamo, bantayra na katamo, at tayra na laring sablang tao, papunta karing sibol ning biye.
nga tamong makibat, kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ulitan tayo. Kordero at pastulmi, pisan metong mukengan. Ginoo, ausan may kekaldan, apasabi degulan, iba't king balang bansa, lahi at salita. Damdaman da sana yung siwala mo at tukila keko, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoo, dimutla mo ring makakakilala keko, emoy paing tulot ing ating mabating karelo, at papanatilyan mo lang tapat keko, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoo, dakal na pa ring daralan kaligaligan, manatili la sanang susuyo keko, aldot bengi, at makisan metong la keko, king karelang kapag subukan, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoo, dakal na pang tutuding daralang kasakitan, paulining danop, at kawaking katuliran at katutuan. Bustan mong ingyato, palto na ing kayang bunga, at ing balayan mo, magobraya para king hustisya, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoo, baligdan mo ing pamagsalbat ding daralan kasakitan. Pulisan mong lubosing luwa karing mataro, at idala mo laking tulaning kaming lugod, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoo, lawan mo ing maragol, apibandyan karing puso ning kusang lub, bisang magsilbi keko, at king kekang balayan, karing kasuywan, king lugod at kasaupan. Ausan mula at bustan mong panimunan ing kekang balayan, inya ngaming manalangin. Kordero at pastulmi, pisan metungan mukengan. Ginoong Yesus, ausan mo kami, karing kekeng lagyu, at pisan metong mo kami, anting kekang meto balayan, uling ikaying kekaming pastulat Ginoo, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap ya, harapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan e saning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuriang po ni kaligayan ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye, manano na sanang ingalang kupas ng obra ning kaya kaming talapan at bus, pagdala na keng alanganggang tula. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaanti mo rin, yat nayoring pusuyo, makayat na nalaking ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pangasubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang ni ingkayang katawan king krus, ingkayang ganapa sakripisyo, meging katuparan dering sabla. Kabang daraw ni ingkayang sarili karing kekang gamat, para king kekaming kalignasan, pepakit na ingkayang sarili bilang ing pari, ing altar, at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilugayatu, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligayo, makiabe kami king alangtok ng dang pamamya kapurian keko, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ning kalis, pasibay ang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket na mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangyan igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo, daraon mi akekaiting tinapening biye at kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulog ing katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mula naman, ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning, kay kang pakalulu, parati kaming mikabus, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong, kay kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo-payan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O Ginoong Yesu-Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimorin, Bakit tamo ngayon may kakametong tamo king kapayapan? Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad la ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. o ginuwe kung matampang tanggap keka, dapat yag kasimyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsyoko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat paulin ang ngening pinandit era ka at tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko keka, emo pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Clota po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king daratang nga pambansa, ampong panlokal halalan, ing tunay a mag-ari yaing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirahit. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makiti dapan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, a pamangamano. Abe-abe, tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensyami, yaing gawan, tunay tuntunan. Baning kaya panding kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Baning digdignad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring may git miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yung mamyedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banalatakot king Dios at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin itamongan po, pastol ning kaladawami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yung pigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan, antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kaya kami, manano na sanang ing pamanantabe miking politika, para karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, alanganggang pastul, ingatan me ingkawan, amikabos king kapamilataning daya ng Kristo, at tayran mo kami painturo king mi pangakong labuad. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po sa gulay. Dakal pong salamat kareng mimye, ebon sampaga, at ulam at hostya kareng milabasan, ngani milabasan parominggo. Ing report po kayong kakatamong project. Last week, Sabado, ore nereng pondo tamo, mi dagdag la rentit 4,000, so 79,000 ing expenses. Ore nereng mitatagan 344,984.80. Ing katamong budget 2.7 yo, pero iyangan ka magastos ini. So far, in summary, in sobra tamo niyang piyesta, then donations from April 2 to May 1, 601,000. So in total funds, 1,096,000. Then making gastos for the past more than 4 weeks, 751,515. So ring mitatagan kalupanitan previous slide 344,984.80 at ating meg-pledge aliway ning tang updated says sabi ko yung gamitan.
Anyway po, ing-updated dating metong nga slide, dating metong nga meg-pledge, mag-donate karetang adwang submersible pumps, 2 horsepower, worth 62,400 pesos. So at least po tamong mag-donate na kareta. In statement of cash receipts and disbursements para keng bulan ng April keng kakatamong Shrine Fund ang makadeposito king Bank of Florida ken king Bacolor. So far, oining highest record. Deng intentions April 30,000, deng mass collections 101,000. Ang po pang donations, boxes, ang po pang walk-in, 99,000. Kita mong Holy Week tamo po. Deng donation boxes tamo nga dua, atin lang 58,000 laman. Dakala po kasing dinalo kanito at menyen ding kandila, kepal tan tamong laro. No? Nya kailangan tamong singaling laro. So, ining total na, in disbursements, oreni po, oreni rin pe kamaragol, oreni pala rin categories. Salary, stipend, electricity, water, internet, food and groceries, kay ba't deng household supplies, deng kandila, apamietamo, deng kandila pala rin ang pamietamo niyang Holy Saturday, ang papining Paschal candle tamo. At deng miscellaneous, sinalita mong solar street lamps at tsukeng luwan. Deng plants and flowers sa niyang Holy Week, mga 20 mil lata rito. Ang papang detang collection tamong Good Friday, mi para lalaking Holy Land. So oreta ring mga ragul gastos, ketang 62,000. At yung pang lati-lati po. Pero ore ni Rempe Camaragol. So, yung katamong gastos, 166,792. So, in summary, ore ni Reng Linog, 234,000. Ore ni Reng Ginastos, 166. Ore ni Reng Excess, 67,000. Then, in 67, ilang pipit na, no? Ning Shrine, ang popaning Rector, 50% lang. So, ining 33,665 ning Shrine, idagdaging interest, idagdaging balance, anyang April, 229,000, minus, ingya katamong babayaran king Chancery, revised quota system, anting saup king administration na ning Archdiocese, equals balance, 261,296.60. Saka sakaling mabitin la rin pondo tamo kay katamong Asol Living Water Project at yung tamong kay fallback. Po. Pero deta pong bisa pang mag-donate kay katamong project, lawin niya, open niya bandakit ang keng babo. Po. Manyamiento na naman kanyan kening bisusumangit, ban kanita munta ka rin in danom, taglus ka rin, palwal. Po, palwal. Pero di nang tayong dita ka-dekorasyon ito ba kanita, ditang bisang bulog kay salapi. Po. O kaya atin lang akakit ka rin, di nang tayong dita ka pialben. Metong yung paniglon na keng katamong shrine. Intutuki po yung schedule tamo, keng tutuking Lunes, aliwa bukas. Tintamong misang alas 6 ning abak, anting kapigagan na kan, commemoration ning panyatang na ning Birhen ning Lourdes Keti. Ayun ni pala, itang pledge nanden, at kinimi kabit. Kasalanan ko. Aliwaya, yung ginawa kong slide, kasalanan ko. O ini po yung mag-donate, in Lourdes 2, pengako no reni. Alalo po, nyapin pledge la pa mo. Anyway, orin na rin objectives tamo, kaya tang kapigagan na kan king panyatang ning Birhen, May 16, reawaken the story of the arrival of the image of the Virgin Mary and to inspire the people of Cabetican to pass on the devotion to Our Lady of Lourdes in Cabetican.
So ininggawan tamo, king tutuking Domingo, kaya ari na ning 5:30 Mass, idalaya kita king Purokwan. Kitang lugal anong no ka rin, balamo ka rin niya dintang. Po? At kay ba't nanita ting pamagrosaryo, pamamisita, kabukas ang pong patingapon ning May 16. Kay ba't kanita idalan niya keti. Po? Aliya po'y procession king mabilog kabetikan because that is not the commemoration. Ing panagkat ko po dintang yaketi sa lubungan taneman at yatad tayo keni. Po, o ito yung commemoration. Neng February 11, ing pamigagan nakatamo yung kabaldugan, no? Pepakit siya kang Bernadette, ilimbun tayo mabilog kabetikan, papakit siya karing sablang tao. Pero king 16, sa lubungan taneman, itamo naman ing munta. Alita mo manena yung iprosesyon niya king baryo. Ali, manibat king Purokwan, idala tayo keti, bala mo isalangi tayo keti, king kay katamong shrine. So, agkatanda kayo pong munta ka rin. Nga makipagtong-its kayo mo, adi kayo magtong-its ka rin. Makipangadi kayo mo ka rin, o kaya pagpagbirienda. Nyapin, manyawad kung mag-request kung detambisang pagdalang snack ka rin, po, kabang magrosaryo, pila tandaring misteryo, gigot kayong butol pakwan, kay ba't kanita sundo yung next mystery. Po, banganita po, masaya tamong maglame ka rin o manenay ka rin para idalay keti. So, siklod kayo po para king panalangin ng Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan po, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balumuin ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang may pagkalob ko kayadwanan, anting kapasalmatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misanel do makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwami sambanya yung lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, bipamintuan ng lubmo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan making aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldong eni, ang panipatawad mo kaya kami ng sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaul kintukso na naikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, duwan ka karing sablang babay at duwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. ingin manatili kaya kayo. At kaya kaantimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umekoking kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia.